Nun mati atau tanwin atau tanwin dibaca samar-samar dan dengung bila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di bawah ini. Samar tanwin ya. Nih tak contohnya nih ketemu tanwin atau mati disamarkan bacanya. Ayo. anta, ayo mulai. Anta wa antum tutla mangta tawwa'a ang takulu au ak nangtum jannatin Ulang, salah. jannatin tajri min Salah. tahtihal anharu khalidina fiha inna nahnu zikra wa inna lahu lahafizun. Fizun. Terus. Bil unsa wa kuntum azwajan salasah khalaqaz zakara wal unsa luhazil unsayain alal hinsil azim wa raihanu wa jannatun na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Anta, ayo. Angta wa antum tutla mangta tawwa'a ang takulu au ak nangtum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Bil unsa wa kuntum azwajan salasah khalaqaz zakara wal unsa mislu hadzil unsayain alal hinsil azim wa raihanu wa jannatu na'im. Oke Bang Abi ya. Terima kasih teman-teman sudah like ya. Terima kasih ya, Masya Allah, barakallah teman-teman. Selamat menyimak ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ta. Anta Wa antum tutla wa antut Salah. wa antum tutla man tatawwa'a mang tato Tato. mang ta
tatawwa'a an taqulu an taqulu au aknantum au aknantum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha tahtiha tahtiha tah tahtiha anharu khalidina fiha nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun bil unsa wa kuntum aswajan salasah wa kuntum jang salasah azwajang salasah khalaqal zakara wal unsa khalaqaz zakara wal unsa hazil unsayain mislu hazzil unsayain al-hinsil azim alal hinsil azim wa rayhanu wa jannatu na'im wa raihanu wajan wajan ulang wa raihanu wa jannatu na'im wa raihanu wa jannatu na'im. Sadaqallahul azim. Ayo, anak-anak mau selawatan. Ya, selawatan, ayo. Apa? Hari kita mau selawatan. Apa ngapain? Udah dah. Apa? Ikan dalam kolam. Coba, ayo. 1, 2, mulai. Ayo. Bila ingin mana bukunya? Nah, mana bukunya? Ya teman-teman ya, Kanahlam mau nyanyi teman-teman sholawatan ikan dalam kolam teman-teman versi Aiswa Nahla teman-teman ya. Ya, tunggu sebentar teman-teman ya. Menunggu kita sholawat dulu teman-teman, sholawat Ujang Bustami teman-teman ya. Ayo bareng-bareng teman-teman ya. Yo. ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya teman-teman ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركته واهدنا الحسنى بحرمته رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته اللهم صل
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-hasanah bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina hasanah bihurmatihim. ayo satu dua mulai ayo Oi ada yang jilbab biru, namanya Aiswa Nahla, umurnya 7 tahun, aslinya orang Palembang. Oi ada yang jilbab oi ada yang jilbab merah, namanya Aisyah Nahla, umurnya 2 tahun, hobinya sholawatan. Oi teman-teman semua, namaku Aisyah Nahla. Terus Makannya tempe, makannya giginya pete. terus jelas terus Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. dah terusin panggil ayo deh sholatullah ayo deh Salamullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. terus hai dede yang pakai ayo hai dede Zahra yang pakai baju biru ayo dede Zahra ayo coba dede Zahra coba Allahumma ayo dede Allahumma ayo mulai ayo udah belum kakak lagi apa lagi ayo, Dua kali kan ayo lagi adanya. ayo ayo sudah mulai ayo nih kata teman-teman lagi teman 2 kali teman-teman ketanya teman-teman ya 1 2 mulai ayo 1 2 mulai Oi ada yang jilbab biru, namanya Aisyah Nahla, umurnya 7 tahun, aslinya orang Palembang. Oi ada yang jilbab merah, namanya Aisyah Nahla, umurnya 2 tahun, hobinya sholawatan. Oi teman-teman semua, namaku Aisyah Nahla, hobi makannya tempe, makannya giginya kate. terus
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah alayya sin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi apa lagi? Apa lagi? Mabruk ya mabruk, apa Komarun apa? Kemarin mah belum bisa. Belum bisa. Habis hafalin ya Komarun ya. Apalagi yang bisa ayo. Ayo, lagu sekolahan apa-apa, ayo Indonesia Raya boleh, ayo mulai. Indonesia, coba mulai. Indonesia tanah airku, tanahku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. jadi pandu. Ibuku, misalnya Ibu Kartini. Ibu Kartini, coba ayo Ibu Kartini coba. Atau dua mulai. Ibu kita Kartini Putri. Apa pendekar emang? Emang pendekar dulu apa putri dulu? Ayo. Katanya bisa, ayo mulai. Ibu kita Kartini Putri sejati, Putri Indonesia. Rumah namanya. Terus Apa lagi? nah katanya Ibu kita Kartini. Terus ya apalin, apalagi yang kapal. Sungguh besar cita-citanya. Hah? Abi lupa dulu sama Abi apal waktu SD, makanya makanya ya. Udah belum ini? Udah. Hah? Dari jarak apa? Mau apa? Selawat dulu deh. Ini ayo. Selawatan. Enggak. Apa lagi? Ayo. Ayo apa lagi? Apa ya? Yang itu, yang apa Hah? tuh? Ini apa? Yang dulu saya hafalin itu Apa ayo? apa ya? Apa? Kaulah ibuku, coba deh ya. Kaulah ibuku. Ayo. Hah? Ayo. Tutup. Tutup. Ayo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat.
Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Katanya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Emang habis? Emang si Nah, ini bapak Emang mau ada dibikin nasi? seperti ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi hamdi minas shalihat, Rabbi hamdi minas shalihat, Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bentar, salihah tadi. Bentar ngaji. Harus hebat. Luar sukses. Lap, bener kan ibu? Itu sini. Udah. Lap. Ya teman-teman ya. Allah karim ya Allah. Ya teman-teman ya, masya Allah ya. Aduh. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Ana fahmi. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak teman-teman ya. Nah, saya lupa mulu ngenalin nama saya ya. Saya Abi Ahmad aja ya, Abi Ahmad. Ya nama saya teman-teman ya. Abi Fahmi Pak Abi Ahmad sama aja ya. Abi Muhammad Fahmi nama saya teman-teman ya. Saya Muhammad Fahmi, ini namanya Kakak Nahla ya. Yang itu tuh yang kecil tuh namanya Dede Zahra teman-teman ya. Iya, Faizah Humaira Nahla. Saya Abi Fahmi undur diri teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Yang salah saya dari saya semua ya, pokoknya ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat.